Stade Amahoro akaba ari abantu baracyari bakeya nkuko mubibona Reka inkuru yacu tuyitangirire i Remera mu karere ka Gasabo, umurwa mukuru w'imisozi igihumbi, Kigali, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ntibikiri inzozi ndetse nta no kwifuza kutagerwaho. Ntaciye ku ruhande, Stade Amahoro ikwiye ikamba n'imidari mu rwego rwo kwanikira andi stade yose muri Afurika y'Iburasirazuba. Hano icyo nshatse kuvuga ubu nuko iri ku mwanya wa mbere mu rwego rw'imyubakire ndetse n'ikoranabuhanga yibitseho kurusha izindi zose muri Afurika y'Iburasirazuba, Stade Amahoro. Tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bigize iki gikorwa cyagezweho: ikoranabuhanga, ubuhanga buhanitse n'uburyo yujuje ibisabwa. Ubu ikaba yemewe kwakira Champiyona zose ku rwego rwa Afurika no ku isi hose. Urasabwa kubana natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, kwibutsa kandi niba utarakanda subscribe uyikande, ubundi ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi mu buryo bukoroheye cyane. Mukaba mugiye kubana nanjye Sugira Bertrand, mbahaye ikaze. Ivugururwa ry'iyi stade ryatangiye muri 2022 kugira ngo yongererwe ubushobozi ndetse ijyanishwe n'igihe. Mu mavugururwa yakozwe harimo kongera imyanya yavuye kuri 25,000 ikagera ku myanya 45,000 by'abantu bicaye neza. Ku wa 13 Kamena 2024 nibwo ubunyamabanga bwa CAF bwandikiye Ferwafa ibaruwa yemeza ko iyi stade yemewe kuba impuzamahanga. Ni ukuvuga ko imikino yose yemewe kuyakira. Ku mugoroba wo ku wa gatandatu tariki 15 Kamena 2024 abantu benshi mu Rwanda bagaragaje ibyishimo byo kwinjira bwa mbere muri Stade Amahoro ivuguruye ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 bicaye neza. Nubwo kwinjiramo ku miryango imwe n'imwe byabaye mu muvundo ukabije. Mu gikorwa cyiswe ihuriro mu mahoro cyo kwerekana bwa mbere iyi stade imaze imyaka 2 ivugururwa, ubwo no kuva 2022 kugeza 2024, hari hateguwe umukino w'umupira w'amaguru wahuje Rayon Sport na APR FC, amakipe akunzwe kurusha yandi mu Rwanda. Umukino warangiye anganyije ubusa ku busa. Ubwo iyi stade yatangiraga kuvugururwa mu ntangiriro za 2022, abategetsi bavuze ko imirimo yose yo kubikora izarangira itwaye miliyari 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Uko niko byagenze koko. Kuvugurura Stade Amahoro byakozwe na kompanyi y'abahanga cyane ibita Suma yo muri Turukiya ifatanije na Rwego Contractors yo mu Rwanda. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF iherutse kumenyesha abashinzwe imikino mu Rwanda ko Stade Amahoro ivuguruye yujuje ibisabwa byo kwakira amarushanwa ya CAF na FIFA ku rwego rwa Afurika ndetse no ku isi hose, kandi ari imwe mu stade meza kuri uyu mugabane wa Afurika nk'uko babitangaje. Imirimo yo kuvugurura Stade Amahoro ntikiri muri 100%, ahubwo yabaye 100%. Bisobanuye ko Stade Amahoro yarangije kubakwa. Reka twinjire by'indani mu bikorwa by'agahebuzo iyi stade y'uburanga yibitseho tubavirimuze. Muri iyi stade kandi harimo imiryango izajya yinjirwamo n'abanyacyubahiro, kandi iyo miryango akaba ari nayo abanyamakuru bakoresha binjira. Hari n'indi miryango y'abanyamakuru yihariye binjiramo bagiye gusesengura umupira. Hanze ya stade hafi aho ngaho hari ubusitani buteye neza cyane, ndetse ubwo busitani akaba ari nabwo buzengurutse stade yose mu rwego rwo kwitakagiza. Icyapa kigaragaza umuvuduko umuntu utwaye ikinyabiziga agenderaho mu gihe ari imbere ya Stade Amahoro. Imikindo kandi ni kimwe mu biti byiza cyane byatewe iruhande rwa Stade Amahoro. Ikindi, bamwe mu bafana bazajya bakoresha ingazi bajya mu byicaro byabo kubera uburebure bw'iyi Stade Amahoro. Iyi stade iratwikiriye ku rwego rushoboka kandi ahantu hose, ku buryo abantu 45,000 bazajya baba buzuyemo nta uzajya bangamirwa n'imvura cyangwa izuba.
Mu mirimo yakozwe harimo gushyiraho inzira y'abifashishwa n'abakina imikino ngororamubiri running track iruhande rw'ikibuga. Ni muri ririya bara muri kureba rijya gusa n'umukara. Intebe ziri muri Stade Amahoro zitondetse mu buryo bwiza kandi mu mabara yazo zitondetse mu buryo zikora ibendera ry'u Rwanda. Muri iyi stade hateguwe ahazajya hicarwa abanyacyubahiro, hakanakorerwa itangazamakuru. Ndetse kandi hari imashini umuntu azajya akozaho itike ye akerekeza mu mwanya yaguze. Tapi yo muri Stade Amahoro igizwe n'ubwatsi bugezweho bwatewe muri Stade Amahoro bwakuwe muri Turukiya, bugizwe n'ubwatsi bw'ubukorano hamwe n'ubundi busanzwe buterwa hagati y'ubukorano hybrid grass. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye kugeza ku musozo w'ikiganiro. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.